Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Teresa. Ado may mga shigi video sa study vlog video ne wherein I'll be studying from morning till afternoon. Ado shu ai kada pa do ne haidai kuire ai kada ga phajana phamaga table laga pa da bado because nawi gi manakta kuina lai rubagi. So without further ado, let's start the video. Ado kai gumbai gi channel singa shina han was ubo ore ga di or subscribe to biro ore ga subscribe to biro mo ado ga like to biro mo me video se hona ba tor say. First part of the morning say phamung ka loin magloi shalani aduga ai fresh up ka tok thoani ASMR gumba tawa yam nungai ba tumba yadraga su ASMR tai adagi lai gumba paba gi video gumba to pami gi study with me gumba or study gi blog gumba yeng bakan mokhoi gi ASMR gi sound ta ba kan yamna thamoi yamna kai gani thamoi ingbo oi ba to ado oi ba gi aisu haibri yeng ge na ne to ne to makhon to khara man bri yong ma sa hai biro comment feedback gumba khara pi biro these stationery items ko musu yam use to ba do shi gi boy this tiny textbook si so oram gani page markers ko ai mayam use to we kai gi no har kan da chapter wise ki oina aina pa ba wat pa mayam do loi mak napsala tham bani dek ura ka khang ningai gi study break lo boy nai do 11:30 do ai da phi ke ka shu do e ba ko phi do yamuk tang da mayam shu de khara khara shuye aduga shi loiraga atopa ke ka thabak taw ga da ba khara khara jom loi tok thok toi ne ma kai manam namino ai hojik thabak loi da ngai ri nga sai da ki kaino tawre aduga ne ai nga sai gi ama ising do ahum do bottle ahum ai loisan thokra ba to ado kaino tawani hojik ai computer dai thabak ka kha tawni ba ai gi project ki articles kuma khara yeng ba khot pa aduga ngasi gi tum lei da nai ngon da thabak tu macha da som loi mak pulap yeng da whatsapp ta go la ko mem loi si da whatsapp da pra samjanaraga desktop ko samjanaraga thabak taw na nungai na phat taw bai ne do si happy minute 30 mu taw thu ani aduga ai irulu thu ka phasana tumani amase kan na tumiye koi ki nupi gi ama slogan lebe do haidi woman empowerment gi beti bachao beti parao na leida na haidi nupi gai do woman empowerment gi damakta lokhot pa mayam ni dana koi sarkar na ga kai se ado lokhala ga shu kai haigani nupi gi woman empowerment adagi nupi gi rights ki matang da mayam na work tawraga shu ai khoi gi periods kumba gi matang da mi na wari shana se gumba or khatang periods ki matang la ka na mi se tumin loi leshan ba khautak chaba ba mai num tawi bu ko ado aseng bagi di sigi pot natural oi ba pot ni na akoina khautak chana roi dam ne ba dum respect to bi ga dam adoga periods kumba la ko matam da akoina pet season na ba kana mi khuding gi pet chana da ba loi mak lai bane ba ado chana ba loi mak chana mi khuding gi chana ba pet lai bane adoga pets da affordable oi ba pets kumba do adu su thiba tum yae ado aina season ba kana edi page se chana ba chana da ba khar le ba do everteen gi Neem and Safflower page akoina season na matam da koi rashes thokpa side ta kham de pa myam do adugumba thokpa do thokhan de adu itching kumba thokpa do thokhan de kai gi no har kan da mongon de antibacterial adagi antifungal properties ke kalon mag yawe ai sum share thobane ado ai loi shala ka dore thabak se loi shala aga ai hazi iru thora ni duga tumani Bloody hypocrisy, an initiative towards eliminating period hypocrisy. क्योंकि अगर चोट का blood normal है तो menstrual period के blood पर चुप्पी क्यों? Share this video with your family, friends or on social media. Use #bloodyhypocrisy or tag everteen.
Raindrops ki makhon gumba taraga laik pabashu nangaibane ado ngashigi numise 3:30 adwaida nong tareebako yam kanna nonglei nusi tawbudo adugi numitune shigise ado laik pare haipad aido nusit ka uga shitlaga ado mi kharagi mafamdadi nong tade hai ado khoirom som side ki di nong khar taebako kharade yam thi kanna tae ai handaki thase procrastinate kumba yam tawe manga kholaga dum lei adai consistent oibasu yam kanna ngamdeba adubo handak laiba thase shisida de aise consistency am dum maintain tawraga productive oiba active oige haina khali aise hojik nong chubado da ai ka di sing haijale ba ko aina sendan anan mam tonga chalaga ne kokse tonga lai sa PH로 yarani Ayo